Dobar dan želim svima. Dobrodošli na moj kanal Nešto se sprema. Nadam se da ste dobro. Danas ćemo spremati ruske postne piroške. I takav recept odabrala sam da vam pokažem iz dva razloga. Prvi razlog je zato što je u toku u pravoslavnom svijetu uskršnji post, a testo je postno i fil je isto postni. Drugi razlog je zato što testo se brzo sprema i piroške će biti maltene za sat vremena. Sve što je potrebno za testo vi vidite na radnoj površini, a ja ću da vam pokažem tehnologiju kako se to sprema. Da bismo ubrzali rad testa, mi ćemo da razvijemo pripremu na dvije faze. Prvo je da pripremimo tečnu osnovu, da se aktivira kvasac, a drugi korak da umjesimo testo i poslije da nekaj ono proradi. Hoćemo li da počnemo? Tečna osnova testa na ruskom se zove opara. Iskreno da vam kažem, ne znam kako to da prevedem na srpski, zato sam odabrala izraz tečna osnova. Napravit ćemo tako što na 250 ml tople vode između 35 i 40 stepeni stavit ćemo jednu stupinu kašiku šećera, vidite, namjerno sam ostavila da vidite koliko, 15-17 grama kvasca. Kad budete izmrljali, to će biti sa malim vrhom stupina kašika. I brašno da zgustimo malo našu tečnu osnovu i obavezno brašno da prosijemo da testo dobije vazduha što više i onda bolje će da radi. Pogledajte sami kako naša tečna osnova, to što ja kažem tečna osnova, opara, kako je ona lijepo se podigla. Emti se udvostručila u obimu, emti lijepo se penje, što znači da je kvasac aktivno radi i imat ćemo odlično testo. A kako ćemo da napravimo testo? Sad ćemo da prosijemo 300 grama brašna, dodat ćemo 4 kašike supenih sa vrhom, namjerno sam ostavila da vidite, šećera, jedno pola čajne kašičice soli i 4 supenih kašike ulja. I lijepo sve da umjesimo testo. Umjesili smo testo i treba da, kad budemo ručno ga razmješivali, onda treba da se mesi 7-10 minuta najmanje. Dobro, drugo, na što bih ja obratila vašu pažnju, nemojte da stavite sve brašno odjednom, dodavajte polako, obavezno kroz sito, da bi testo dobilo vazduha i kvasac ljepše radio. Treba da dobijete konsistenciju testa tako da ona bude mekano, elastično, ali da se ne lijepi ni za radnu površinu, ni za ruke. Sad ćemo mi da namažemo činjenicu sa uljem, stavit ćemo tamo testo, opet ćemo da premažemo sa uljem, pokrijemo sa folijom i da ostavimo da odstoji dok se nju udvostruči u obimu. Dok naše testo narasta, imamo vremena da pripremimo punjenje. Ja ću vam pokazati ono što je najtradicionalnije, najpopularnije u Rusiji. Prvi fil mi ćemo da napravimo tako da ćemo prvo da ispržemo sitno usjeckani luk. Kad on bude postao staklast, stavit ćemo šargarepu krupno narendanu. Kad ona bude omekšala, dodat ćemo pečurke koje sam ja narendala na tanke listiće. Sad čekat ćemo dok oni se proprča, dok ispuste sok i taj sok se ispari, fil gotov. Drugi fil je jednostavni, samo da ispržemo sitno usjeckani svježi kupus. Treći fil isto, jako jednostavno, obarit ćemo krompir, izgnječit ćemo ga kao pire i dodat ćemo uprženi sitno usjeckani crni luk. Kad smo stavili naše testo, ono je odstajalo jedno 30 minuta i udvostručilo se u obimu. Pa smo onda pouljili radnu površinu i premjesili smo testo.
Sad je već drugo dizanje. Vidite da se udvostručilo testo u obimu. Vrijeme je da formiramo naše piroške. Prvo ćemo da ipak još jednom da primjesimo testo. Poslije da napravimo komadići testa, testo da rastanjimo i na određeni način stavimo u fil i na određeni način da ih zaštipamo. Kad budete zatvarali piroške, molim vas lijepo pripazite da ih lijepo zatvorite, zato što ako budemo pržili, pržit ćemo na ulju. Ne daj Bože da nam iscuri pa počne da pršti. I oni mogu ili da se prže u ulju ili da se peku. Ako budete htjeli da ih ispečete, 220 stepeni, jedno 15-16 minuta. Zavisi od vaše rerne. Rerna je razgrejena na 220 stepeni i mi pečemo naše piroške dok ne dobiju zlatno žutu boju. Otprilike 15-16 minuta i ja vam toplo preporučujem da stavljamo pekarski papir na pleh. Gotovo, piroške. Ovo idu na pečenje, a ovo idu na prženje. Naše pečene piroške su se ispekle i čim smo ih izvadili iz rerne, morat ćemo ih malo da premažemo sa uljom. A poslije neka se odmaraju. Dragi moje, naše piroške su spremne za posluženje. Ali ipak da vam kažem, da objasnim par detalja. Prvo, mi pržemo naše piroške na srednjoj vatri. Recimo na mom šporitu od 9 ja sam otišla na 6. Druga stvar je da u tiganju mora da bude dovoljno prostora da oni mogu da narastu u toku prženja. I još jedna važni detalj jeste da nalijete ulje tako da piroške potonu do pola. Inače bokovi će da ostanu bijeli, a možda čak i nepečene. Budemo oprezni. Javite mi u komentarima kako je vam bilo u spremanju i u jelu. Stavite mi lajkove, potpisujte se na moj kanal ako vam se svidi. Nadam se da vama ovaj recept stvarno će da se svidi. Biće još epizoda, biće još interesantnih recepata. Vidimo se!